Dinija l-poddata numru 480 fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Brandon Jackson, The Busker fl-imkien ma' Alex Holden, Colorblind u Fastidio. Biex nibdew illum għandna The Voyage. I love how it feels to be around on my own after all that's been going on. You know I spend what I gain out on you to make me feel like I do now. Am I going too far? Am I going to get far on my own? Paralyzed, can't move on. You and I going too far. Dana l-poddata numru 480 fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant, illum ftaħnija bil-mużika tal-grupp The Voyage, is-seta tagħhom jisimha Some Kind of Love. Id-dettalji jisibuhom bħaldejja permezz tal-website personali tiegħi jisibuha fuq tonysant.com fejn issibu mhux biss x'għandi mħejjalikom għall-kumplament tal-poddata tal-lum, imma anke wkoll xejn manka fil-kumplament ta' din is-sensiela kif għadna din hija l-poddata numru 480 f'din is-sensiela. Unaddu għattini silta li għandim ħejalikom l-lum, din id-darba bħala solista. Brandon Jackson smajnieh ma' diversi gruppi fl-aħħar snin, hawnhekk bħala solista però f'kollaborazzjoni ma' xi mużiċisti oħra. Din hija The War of the Roses. Up, it's like a merry-go-round. You keep paying for
like playing with fire, feeding my desire. But you know that one thing's true, I'll do anything for you. Stand out in front of a train, stick a needle into my vein, paint the Eiffel Tower blue. Yeah, I'll do anything for you. Yeah. It's like playing with fire, feeding my desire. But you know that one thing's true, I'll do anything for you. Step out in front of a train, stick a needle into my brain, make the Eiffel Tower blue. I'll do anything for you. Make my words and show no restraint. Put a bullet right through my brain. No, there's nothing that I wouldn't do. I'd do anything. I'd do anything for you. 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 I'd do anything. The War of the Roses hemmek mela minant Brandon Jackson. U fuq dik il-website li semmejtilkom qabel daqqejtilkom propju din is-silta hawnhekk minant Brandon Jackson, jiġifieri tonysan.com, hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi, jiena nħobb jixir dejjem nisma' minantkom semmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati. Tistgħu però ssibuni wkoll permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram, il-YouTube, insomma faċli ferm kif nħobb ngħidilkom dejjem biex tagħmlu kuntatt miegħi. Però dik il-website jiġifieri tonysan.com hija il-mod preferit tiegħi ta' kif tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi. U ngħaddu allura anke issa għal silta oħra mingħand il-grupp The Busker din id-darba illi intom votajtuhom ftit tal-ġumatilu bħala il-favoriti tagħkom f'diversi kategoriji ta' diski u recordings oħra li ħarġu matul is-sena li għaddiet l-2016, imissa għandhom waħda ġdida din id-darba b'kollaborazzjoni ma' Alex Alden. Din isimha Away With You. Always coming back to me, just like the dreams that I had planned. They always lead to you. Where were you? Well, I was getting older. Where were you when I was feeling cold? Well, life got in the way. There's no one else to blame. You've changed so much, yet still you look the same. I still smile when I hear your name. Life just runs so fast, and nothing seems to last. Dreaming of that old cafe where we danced through
Papa Busker hemmhekk flimkien ma' Alex Alden u Away With You. U għamnek forsi kun tajab ukoll l-nfakrukom fil-Malta Music Memory Project li sibuh fuq m3p.com.mt minant il-Multimedia Memory Preservation. Dan huwa proġett li fih aħna flimkien magħkom b'mod kollaborattiv nipprovaw nżommu l-memorji ta' dak li għaddej bħalissa biex meta il-preżent isir il-passat, ġifieri fil-futur, aħna ikollna idea ta' bejwet u ieħor ġara fis-snin li għaddew. U probabilment wieħed minn dak il-gruppi li kutajab li nibqgħu niftakru huwa dan li huwa il-Colorblind li se nisimgħu silta ġdida minn għandhom issa li jisimha Aphrodite. Aphrodite jemek mela minant il-grupp Colorblind. U mizbina żmien terġa' titfaċċa xi silta li issa rġaj bdejt anka ma nħossni skomdu xejn li ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati fis-sens li tkun xi silta li ħarġet ftit ilu jew anka ftit ta' snin ilu xi drabi u jsirela video. Dan il-video jitpoġġa fuq il-YouTube jew inkella fuq Facebook jew fuq Vimeo insomma x'imkien u jiena nkun nista' allura anka ninkludih f'din is-sensiela ta' poddati għal fatt li f'dawn l-aħħar 40 poddata issa bdejna anka ninkludu verżjoni video
ta' din is-sensiela ta' poddati. Para l-istaw tsumaw din il-poddata tistgħu wkoll tarawha permezz tal-YouTube ukoll, ma bħal dejjem sibu kollox permezz ta' tonysant.com. Is-silta hija mingħand Fastidio mill-album tagħhom li kienu ħarġu ftit ta' snin ilu, din isimha Il-Gratitudni tas-Sabiħ. طلعت فوق عمري وعيطت اسمك يما من مخي طلعت جسمك بحال ما في العين حرست لي
U bil-gratitudni ta' sabiħ minant il-fastidju ħana ġena f'tmim ta' poddatora f'sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Jina ma' fadalli xeħlef nfakkarkom il-dettalju l-kuntat pal dejmu ma' permezz ta' tonysan.com u semna ġurnal ta' darbohra jina minn qalbi. Nawguralkom s-saħħa.